Nakon što smo napravili i prvu verziju sarajevskog somuna od nule i drugu koju smo unaprijedili savjetima nakon prve, jedini način da to još unaprijedimo i finaliziramo serijal je da odemo po mnogima najbolju pekaru za somune u Sarajevu, pekaru Alifakovac. To vam i ovaj red pred pekarom govori i uz uputa njihovih majstora napravimo i otkrijemo kako se to radi. Počinjemo sa ovim zamjesom koji je uvijek variabilan zbog vanjskih faktora najviše temperature, ali uglavnom na svaku kilu brašna vam ide 750 ml vode, 30 grama soli i 10 grama svježeg kvasca. I to pomnoženo 75 puta miksamo u ovom ogromnom mikseru koji će povremeno čist majstor da ja ne bi izgubio ruku. I onda imamo sat vremena čekanja, taman da ja odmorim od vrućine i onda uzmemo 230 grama i smjese i oblikujemo loptice. To se radi virkanjem, ja ne znam pa ću oblikovat ko što loptu za pice oblikujem, a ovako to pravi majstori rade. I sad se ja suzdržavam da ne prospijem jedan svoj fazon, ovako se suzdržavam. A oblikovane loptice slažemo i ostavljamo na drugi krug fermentacije, sat i po vremena i nakon zadnjeg oblikovanja ide šaranje, ovaj put šaralcom, a ne lajsnom za laminat. Jedan špric vodom, neizostavni čurekot i u peć na drva od 600 stepeni da bi za 1 minut došli do svježeg, meni najboljeg peciva na svijetu, koje ova pekara služi cijele godine i koji ćemo kao i uvijek degustirat sa puno putera i puno bibera. I moj somun njima kao velikim majstorima nije izgledao perfektno, ali meni je najbolji koji sam napravio i koji ću ikad napraviti u životu.